Hello, good afternoon, ma'am. ꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ 50 ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ 2011ꯒꯤꯁꯤ ꯉꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯕ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 51ꯗꯒꯤꯅ 100 ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯔꯦꯄꯤꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯒꯅꯤ 1 or 2 second ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯣꯠꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯣꯠꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯟꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯒꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅꯤꯅ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯁꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯍꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯟꯗꯛ 2025ꯀꯤꯗꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯅꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯇꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯇꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥ ꯉꯥꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯟꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯦꯇꯔꯁ ꯏꯟ ꯗꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯇꯨ ꯗ ꯗꯦꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯠꯁ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠꯁꯦ ꯗꯦꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯣ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯃꯨꯟꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯐꯦꯂꯣ ꯑꯦꯁ ꯕꯣꯔ ꯒꯖꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯖꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯕꯣꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯂꯝꯑꯣꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯡꯀꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯥꯐꯦꯂꯣ ꯁꯤꯁꯤꯕꯨꯗ ꯕꯥꯐꯦꯂꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯕꯥꯐꯦꯂꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯒꯟꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯒꯖꯦꯜꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯒꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯅ ꯐꯪꯗꯕ ꯆꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡ ꯃꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯁ ꯈꯔ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯗꯣꯡꯀꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯣꯔ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣꯗꯣ ꯕꯠ ꯕꯐꯦꯂꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣ ꯕꯣꯔꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤꯅ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯤꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯒꯖꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯖꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯗꯤ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯖꯤ ꯎꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯂꯦꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤ ꯑꯦꯔꯤꯠ ꯂꯤꯖꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯁꯦꯟꯗꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯁꯦꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯔꯨꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯦꯇꯔ ꯏꯟ ꯗꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯋꯥꯏꯜ ꯕꯣꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯝꯑꯣꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯋꯥꯏꯜ ꯕꯣꯔꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗꯁꯨ ꯋꯥꯏꯜ ꯕꯣꯔꯁꯦ ꯍꯣꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯏꯜ ꯕꯣꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯏꯜ ꯕꯣꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯏꯜ ꯕꯣꯔꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯦꯁꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯦꯁꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ
run of cans koi Gujarat ta phangi ko Gujarat ta phangi aduduga kadoge harakanda mase yamna kano tawba Gujarat ta khatang phangba haitare ko animal species amani magi predator leite haragasu akoigi legunda akoigi salt sungba mina akoigi pukhi tawbogumba kanagumba tawba matamda wild ace se magi leibam se leiraktre ko husik se adudana ni mana threatened due to destruction of its habitat haise husik khabadabadi yaroktri sigi se thengna de aina pama matamda batawadabu wild buffalo de dum yawre ko gazelle se su dum yawre gazelle se adum thengna taragade akoina gazelle se ayamba Rajasthan da lei ko Rajasthan da dudum ju khangsa ko Rajasthan koi mathak khitang sakhala Gujarat ki wild buffalo se di koi Assam da lei ko Assam gi magi wa wetland habitat adum lei ko aduduga wild boar se all over India grass le kano koi gi anywhere habitat magi di yam loi shuna ba phangi ko adumaina khoi smaina predict tawraga khumba yai ko sidi ta sheina khoina paikha khoi gi current affairs phachana paraga di masi je khumba ngamne habdo haiba ngammoi ba sigumba question se just khoi logic na khumse ko sigumba question se next question da La Nina amasung El Nino gini ko La Nina El Nino se hek panba matamda khoi karai kai ningsingi La Nina El Nino ay se weather phenomena ni weather khoi gi weather phenomena ni aduduga kadawge harakanda mase karawaida recent floods in Australia da flood tawba gijugi dumakta pau de yawgi in hai adu tare how is La Nina different from El Nino having difference to ni hai ko ado geography gi main concept ni masidi theoretical the geography pasana pa ba ban NCERT pasana pa ba mi phawa dum khumba gam ngani basi se but ai pa haudre La Nina El Nino se kaim khangdre hairaga su khumba ya ba clue khara ai pirake ba kwa adudu ni ngasi na ina na duise hoi La Nina El Nino se horen loirak pa da bude ai explain tawrake but adabu karawaida mase karawaida kano tawge hai se yeng se ko La Nina is characterized by unusual cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusual warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. Yung amana Pacific Ocean hare, amana Indian Ocean hare. La Nina is characterized by unusual cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean hare. Amana whereas El Nino is characterized by unusual warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean hare. Amaga mo yung ko. El Nino yung ko. El Nino has adverse effect on the southwest monsoon of India yung ko. But La Nina has no effect on the monsoon climate yung ko. Sidasu ay nahaningise mana mafam ani pallibe Indian Ocean haina Indian Ocean Pacific Ocean kaina palli ko. Indian Ocean Pacific Ocean kaina palliba adoy taragadi La Nina El Nino sigi magi akogi source manadabra haina ay de question na malaiba El Nino aduduga yung sa El Nino si question sida su sigi second statement sida su has adverse effect on the southwest monsoon of India na hariba India da su effect tawriba adagi mo Australia da su effect tawri na nga sa hariba La Nina sa Australia su effect tawriba yung ay adum assume tawsiba La Nina sa Indian Ocean dagi hawroga kamaina Australia yawdoy ba adum assume tawsiba Australia da flood thoye na hariba ko the flood Indian Ocean dagi chakki taragadi Australia da flood thokpase tho'oiba kaino de Australia da akogi Indian Ocean dagi chalaga Australia da yawa matamda Australia da desert ngata ne ba flood su thok da mafam ni ba by logic na dum khumba da dum yare ba du tardi Indian Ocean dagi La Nina se haude se khango ba ayamana akoina dum logic na khum magasu yare logic na khumdraga su La Nina El Nino animak se Pacific Ocean gi akogi Pacific Ocean gi akogi south east side tare ko adu adai dagi haurakibani equatorial akogi Pacific Ocean dagi ngatani ba ko mabani se equatorial Pacific Ocean hai tare kitang ni sakale ko ado ani se kaino harakanda asebagi di ani se El Nino sina warm ko haidi El Nino sina warming up tawbaduni La Nina sina cooling tawbaduni ba magi mafam sida Pacific Ocean gi husiki hariba jaga sida
amana El Nino sina warm tauba amazina La Nina sina cool taubanebako asisibadi adu ningsingo La Nina haragadi cooling ni El Nino haragadi warming ni adu dama ningsingo ado masise taubasina maram oirakanda akoigi monsoon da effect tawe masise masu khangzaloba adi monsoon da effect tawe kainadi masise extraordinary oiba haibidi hana tauramdaba matamda taubani haibidi hana ko hot oiramaga cool taurakpa natraga hana cold oiramaga hot oirakpa adumaina tauba phenomena ne haibidi chahi kudingi thoktaba amomok thokpa masisina akoigi monsoon da yamna effect tawe monsoon southwest monsoon da adversely effect tawe sida so harise southwest monsoon da su El Nino has adverse effect on the southwest monsoon of India adi ko masigi kanose adi negative effect lay sisibadi chumebako aduduga yengse ko adi makata ni yengse yung ai phabagi method amso hairake La Nina El Nino se ko asiki cooling warming to so layna ko aduduga mase sida isa cooling sida magi La Nina sina kadawga harakanda cooling tawraga mase positive effect oeba positive effect on monsoon je no yam tahanba ma positive effect on monsoon ko aduduga sisina El Nino sina warming aduduga negative effect on monsoon je no yam tahandaba sisina negative effect hai taragadi monsoon je no han tahandaba sisama phabiro si phabada lo yareba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ opposite ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯒ opposite ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ La Nina sina flood ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ opposite ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ sorry ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯅ opposite ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ South America opposite ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕꯀꯣ Australia amasung India da flood thoalise kanana no haragadi La Nina na ko aduduga El Nino sina kadoge harakanda Australia amasung kanoda India da drought thoandoineba ko adudumasu khangsalo ko haidi sigi point sidagi adugi point na sigi kano se khumba yaeba ko haidi irai laina khumba yare adoi tardi first statement se kai warani Lalani kamaina landoiba La Nina se Indian Ocean degi haude ko adi ma se kadauba La Nina amasung kano se El Nino animak se Pacific Ocean degi haubani ko aduduna sisima first statement se lalani aduga El Nino has adverse effect on the southwest monsoon of India habise siji chumdi chummeba but La Nina has no effect harapanina la leba sisuko anima effect taweba monsoon da amana positive effect amana negative effect ko aduduna animak lalani aduduna animak se neither one nor two ko sisu khotpirani 52 se yarani ko sidi geography ke basic concept ni aduduna irai laina khumba ngamne na khalle ko aigi wakhandadi aduga kaigumba kauthokhre hai khan taragasu aigu sa haiba trick to palo ba kaino haragadi akoigi option ani sida contradictory oiba statement yarom taragadi or option ani sida haidi chapmana ba kano sidagi yengaga yarom taragadi akoi khumba yabagi technique ka palakine makha dai dum yeng ko ai technique khara talake bo ko ai su khang da bida akoigi UPSC question je munna par ganda ko puthokpa yaba question yam yawbane habidi current affair gi oigera amagi oigera question manga tarukte dumaina khumba yabni the tendency for increasing litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793 the reason for this is normally traced to which of the following provision ko sise litigation habidi kaino akoigi law da che thangat paduni ko habidi ai law dagi kaino law ba haitar help law ba litigation ko aduduga land settlement Lord Cornwallis na 1793 da land settlement aba haidi land settlement mayam lay ko land settlement types home lay dana ko adudo mayam haidi khangbiyu ko haidi khara haidi land settlement mayam ama permanent settlement kai lay do adagi kano akoigi
ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ permanent settlement ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯔꯗ ꯀꯣꯔꯟꯋꯥꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ permanent settlement ꯀꯣ permanent settlement 1793 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ court ꯑꯗꯣ land settlement system of Lord Cornwallis in 1793 ꯍꯥꯏꯁꯦ permanent settlement ꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯐꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯟꯋꯥꯂꯤꯁꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ permanent settlementꯁꯦ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯗꯒꯤꯀꯣ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯂꯩꯖꯩꯗꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯁꯦ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯔꯦꯟ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯟ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ permanent settlementꯁꯦ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ क्लियर ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ permanent settlementꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯀꯠꯂꯦꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯦ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯋꯥꯀꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯔꯤꯖꯟꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ permanent settlementꯁꯤꯅ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ increase ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ litigation ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ litigation ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯣꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯔꯗ ꯀꯣꯔꯟꯋꯥꯂꯤꯁꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯕ permanent settlementꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯍꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯄꯥꯁꯤꯀꯣ making zamindars position strong vis-a-vis the riot ꯀꯣ riot ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯇꯔꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯖꯃꯤꯟꯗꯥꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯖꯃꯤꯟꯗꯥꯔꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯂꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯖꯃꯤꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ somewhat ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯃꯤꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯅ ꯅꯝꯊꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯕꯠ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯊꯝꯈꯤꯁꯤꯀꯣ making East India Company an overlord of zamindar ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯅ ꯖꯃꯤꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯖꯃꯤꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯑꯣ ꯑꯣꯠꯃꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯃꯤꯟꯗꯥꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯇꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯠꯄꯅꯦꯕ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯠꯅꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ litigation case file ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯟꯗꯦꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯣ making judicial system more efficient more efficiently ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯍꯟꯊꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ambiguity ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ exact answer ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ none of the above ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ UPSCꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯖꯃꯤꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯅ ꯔꯥꯌꯣꯠꯇ ꯑꯣꯠꯄꯗꯒꯤ ꯔꯥꯌꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ
increase ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ increase ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ increase ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ exact ꯇꯣ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ increase ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯣꯠ ꯂꯩꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯠꯂ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯖꯃꯤꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯇꯔ ꯔꯦꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯣꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯖꯃꯤꯟꯗꯥꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯝꯗꯣ hanggang mangarag taro para ka nag khummatudum lan gadaba question neba kaigino haragadi history na table sisi question UPSC na hangi se kaino harakanda UPSC na sigi trick se akoi ai sum ai question ayaba dum hangakani ba khamba adi none of the above se yauraba none of the above kumba natraga both of them gumba yauraba natraga all of the above ka haiba yauraba statement or options da ko all of the above kumba yauraba adu taragadi yamna specific oiba question ne hairi ni yamna specific oiba aduna specific oiba thiyo specific oiba kaino haragadi answer se to the point da thinbadu oigeda neba mana none of the above a b c hai se sisu ai statement je chumde habade na teba matam da torama thabak sin do si loi chumbe but tawadabu increase to honbadi quarter case che thangalapagi increase to honbadi ta sena masina oihanber hairagadi oihandeba increase to honbadi oihandeba adudu ba aidi akoina answer se aidi none of the above tarise none of the a b c d sida ni ko lan du se khangdi khangne ba ko siguma question se akoi si litigation hengali se kari maram gino masida court se am difficult oi ba ni farmer gi right leita bai farmer gi right se phasana leita bai ni permanent settlement lak bai ni kai ni khangni ba but bu option ani se khotning ne ba yan na yo sigi option se chum de hai gira ba si ju chum me ba ko option ani se khotning ne ba khot ke doi ni ko amekta adu tasem ba gi none of the above ni ko sigumsida munna yengbiu ko si yam langal bane ai isa lan bagi ni ko sida sa ai isa se hidu khot pa lan gi bane ko haidi yamna ka haidi munna question ja munna pa da ya de adu ga munna khanda ba su ya de ko next question da yeng se which one of the following observation is not true about the quiet India movement in 1942 sisu yamna controversial oiba question ne sisu ko quiet India movement sa koi loi khangna leiram ne ba quiet India movement se kana na hodoki adu su khang leiram ne ba kanana kari tauki khotki quiet India movement haragadi khoi Indian history modern history pa mi khudima loi khangani ba it was a non-violent movement chumme aide ka haidi mana haise not true habini ko kano tawdaba khanto habini chumdaba khanto habini it was a non-violent movement non-violent di natte violent yaudaba protest yana leite koi Indian gi kano da India gi modern history da ayamana violence khajik te tum yawi ko violence no violence habadi yade it was a non-violent movement habase yade especially quite India movement di khwaidagi violent oigiba kano ne movement ni ko aduduna it was a non-violent movement it was led by Mahatma Gandhi na ma lead tawbra tawbudi tawweba ko ana mana hawduk omaneba but ma se phagre hek nongamaga dum phagre what in the movement se lau fopaga nonganbaga dum phagre aduduna masisu lanba yaiba ngatang thamsi ko siso spontaneous movement ayamana spontaneous movement din natte kanagumba mana lead tawraga loina ma hawba ngatane but masidi spontaneous quite in the movement se spontaneous ogibra haragadi leader ayamba quite in the movement se lau thomaga leader ayamba se loina phajan greba aduduna atopa aidi mi atopa aidi kano oigera student oigera ama oigera mayam jingsine ihau je hawrokpane akhoi gi kano se India se smai makha si gi makha da legi dore British gi makha jida adum legi British na adum kadal taw leire khotle taw leire ko it did not attract the labor class in general ko in general oina labor class se attract taw de hai ko ado labor class se yaudabra farmer adegi kari kara mayam jingse adegi industry da thabak tawriba mayam jingse yaudabra haidi protest da yawe ba ko protest da yawe but mana attract tawde haibasidi sisu la ne ba tita di karamba no ma chumdois
haidi option je kana mano ma kone khandu se maru oina sigi it was a spontaneous movement jibudi chumbe this is the correct statement ko it was led by Mahatma Gandhi masi ju chumbe ba but Mahatma Gandhi ji pha budi pha gre ko adoi tar ke so chumme na lo se ba ko statement ani a ga d ga sida karam bana masigi 54 sigi answer oidoi no non-violent movement haragadi lale ko non-violent sugo oigidi pura violence quite phajaba oigini adagi labor class yaudaba haragadi labor class su yawe dui taragadi akoi paba matam da sudum thena ne labor class maru oina in general ko haidi history gi any kano protest movement ama taw matam da labor class dum lo yaw bane ko adudana ani si manung sida khwaidagi chumbadu ne ba khandois khwaidagi chumbadu ko khwaidagi chumbase khandui ne khwaidagi logically khwaidagi chumbase khwaidagi chumba khange hai taragadi quiet india movement sida yengbiyo what do you mean by quiet india movement quiet india movement hai he panba matam da kana ning sigi Mahatma Gandhi na hauto ambani Mahatma Gandhi gi magi theological or magi philosophy se kaino non violence aduduna non violent movement dugi opposite chat kiba non violent oide haide violence ta chat kiba adugi potuna correct answer je oidene UPSC na karamba bu correct answer ohenge haragadi c gi answer je a je ohelleba kaigino haragadi quiet india movement se asebagidi Mahatma Gandhi na non violent oina tawjabane ba amara adu violent oirakibane ba aduduna aidi magi principle do da hena sidane ba do or die gaina lawgri to do or die gaina lawgi ba to sidane ba ko aduduna non violent movement oijakadabdu oigidrabani na masi sina hena chummi na khalle ba ai ga aidi UPSC na su khalle and quiet india movement gi magi philosophy ga magi main aim duga su relate yam tawre ba sisina ko aduduna masi gi statement a sina chumne ba ko yawi yawde adu tawe da tawe haibasina tongan ba da thamgra ko sisina hena chumne ba aduduna a si chumde ko 54 se yani ko aduga aduneba edo yamna haidi 50-50 oidro haidi sise sisu chumba yai sisu chumba yai ba ko 50-50 oibase koina kakthage hai taragadi question do yengbiyo question jida statement ani makse loi chumine statement ani chumda taragasu 50-50 orakpa statement ani se chumja taragasu question jiga khwai chana ba khwai nakna ba poto yengo question jida yengo mun quiet india movement habisiga quiet india movement habise pan taragadi kana pani Mahatma Gandhi gidi kanano magidi ahimsa non violence habisina magi top ne aduduna asi gi value se electabado adudo quite main oiba point oidoi ne aduduna si se ohen bai wari ne ko aduduna muni ko 55 the which amount of following provide a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century sisu ko history ge question ayam se am loi ko like lui 2011 gi matung ina ko 2011 gi ko oina but sisu kamaina akhoi crack tawsige habda yengsibu ko akhoi gi tribal da irang hor is a tribal marak da 19th century da irang hor is a kari maram gi no hangmane ba sisu ko question jina hangi si kaino new system of land revenue and taxation of tribal product masisu chummi ko habedi taxation gi land revenue gi tribal product da thamjanbadagi irang horokpasu lei foreign religious missionaries mayam lakpadagi masisu khara part khara dadi chummi kaina di foreign kano moigi hana lejaramba religion do Christian chal lu ko lu kain torokpadagi foreign religion lakpadagi irang horokpasu yawi ko makhan mathene ba rise of the large number of money lenders traders and revenue farmers as a middleman in tribal area hoi middleman mayam ama thole British ki mi nataba koigi kind of tribal sidagi paisa lothok na bagi na middleman adugi matang da su irang horai I general statement ne ko complete disruption of the all aggregate order of the tribal communities complete disruption sisu summi haidi ngasana lau singu ba tribal area da tawramba mayam jing do pura thugagi ba haidi kano da yam thugagi ba ko sisu summe adu tardi karamba statement ne ko na khanduis haidi khara hena tribal the insurrection tholi se karamba no ba tribal the protest tholi se karamba no ba hena tribal the protest tholi se karamba no sigum se identify tawge haragadi ko sigum se identify tawge hai taragadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ statement ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ statement ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ whole ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ statement whole statement ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ statement ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ introduction of a new system of land revenue and taxation of tribal products ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ the complete destruction of the old aggregate order of the tribal communities ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ statement ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ A ꯒ D ꯒꯁꯤ A ꯒ D ꯒꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯁꯤꯁꯦ Sigi statement says see the Yahweh have yabra. Yay. Kainodi new system of land revenue taxation tribal product of Tambai se kaino all aggregate order tribal aggregate order se pura thugai baga chapana duine habedi see the complete disruption name complete disruption se tax or land review to or be adagi mogi product si thaba yaro si thaba yani kai jut ke bakta kaino than bagumba opium than yama ma tori di ko tribals in the mogi aggregate order man thugai ba di moi thai ba poching du ki tax kara ka da bani adu dra le su tax kara ka da ni khot ka da ni ka ma ne adu du complete disruption and hai bisina sigi pot se pull up yakshan gare ba sida adu duna sigi pot se khot pai bahut ta si oina khot pa na phai atai jidi influence of the foreign religious missionaries koi religious influence to the tribals in Christian on ba ma'am su lady ko protest khudimak tawne habadi leite adu duna masi sim su khallaroi large number of money lenders middlemen ma'am sika khanarak pai se middlemen leitaba tribal area su lei adu duna si su khallaroi ani sida 50% ani sida orakwa matamda si se sida se yaw greba statement su dum yema matamda adu duna correct answer should be D. Kwa UPSC ki answer key the should D oi kwa. Adu duna ama se ama manung de yaw taragadi yaw riba achok do adu do ina khanbiyo kwa. Adu haidi kai hai ni akoi gi answer haidi UPSC da akoi ai su jung si se khan gi do ni kwa si se yam chanai ni yam ne specific oi ni gam kwa ka na khan gi do ni ba adu taraga su leidana ama ge manung da ama yaw gi taragadi achok statement do ina khanbiyo Next, 56. India maintained its early cultural contacts and trade links with Southeast Asian across the Bay of Bengal. For this preeminence of the early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? Explanation. Hadi Bay of Bengal, Southeast Asia ga mari lenarambe se karam south koigi southern state singse southern state ko matamda akoigi southern state ta Chola dynasty ko adugumba palami moising kari moising maritime na kari dawi haidi ship kumba sabda or koigi kahani atopa mafamda chatlaga moi trade tawba trade maru oina karai da tawrami kanoda Southeast Asia da tawrami ba amana southern state singse ko matamda palamba koigi Chola dynasty ko sisine yamna chatlami se yamna haidi Chola dynasty sine yam chatlami se koigi kano se haidi trading tawba se ko ado ma haiji kaino India sina cultural contact trade links leirami se Southeast Asia gi leirami se kano ko kari maram gi no sine kari maram gi leirami no sine haibedi reason do hayo sine most convincing haibedi ko chidasu yengo most convincing haira abdina khwaidagi chumbado khandoiba khwaidagi chumbado ko khwaidagi chumbado khandoine ko khwaidagi chumbase khanbase da yengsiba munna ko as compared to the other countries ko India has a better shipbuilding technology in ancient and medieval time. Chumme ko siso shipbuilding industry akoi matamda yamna leirami like akoi gi China gi adagi Arab wall gi id kano gi Arab dagi natraga China dagi lakpa moi gi travelers sing irambada India je ship yam sai khotli kaina yam irammi bu ko adudo adum history pabda ancient kano medieval history pabda adum thengna bani ship je handak ta su koi gi ship ship ki matan da su khabar da ka su yaw ge bane ko cultural side ama link na bane port city ama so asi jema summe ko id ship sam sa taraga di trade su toromani si jum su summe statement ko neke second am yeng se the ruler of the southern India always patronized traders Brahmin priests and Buddhist monks in this context yo koi gi kano se traders मैम Brahmin priests मैम Buddhist मैम थाबदगी नेबा हुसे Indonesia da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯆꯣꯂꯥ ꯗꯥꯏꯅꯦꯁꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯊꯥꯕꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯖꯤꯛꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯉꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯠꯂꯦꯕ ꯃꯍꯥꯗꯦꯕꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯠꯂꯦꯕ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯕ ꯕꯨꯙꯤꯁꯀꯤ ꯃꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯕ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯨꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟ ꯋꯤꯟ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯗ ꯕꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯜ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯦꯠ ꯁꯤ ꯚꯦꯌꯁ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟ ꯋꯤꯟꯁꯤꯅ ꯕꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯜꯗ ꯁꯤ ꯚꯦꯌꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟ ꯋꯤꯟꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯁꯦ ꯂꯥꯟꯕ ꯕꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯂꯥꯟꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯝꯃꯝꯃꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯝꯃꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯕꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯂꯥꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟ ꯋꯤꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯥꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯕꯠ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟ ꯋꯤꯟꯁꯦ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟ ꯋꯤꯟꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯝꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯍꯥ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟ ꯋꯤꯟꯁꯦ ꯕꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯦ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯐꯪꯕ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ ꯕꯦꯇꯔ ꯁꯤꯚꯤꯜꯗꯤ ꯀꯣ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔꯁ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟ ꯐꯪꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗꯦꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦꯕ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯆꯔꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯟꯒꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯐꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯦ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯒ ꯕꯤꯒ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟ ꯋꯤꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯃꯨꯟꯁꯨꯟ ꯋꯤꯟ ꯐꯪꯉꯒꯁꯨ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ UPSCꯅ ꯍꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕꯁꯤꯅꯦ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯟꯕ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯂꯥꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯅꯦꯕ UPSCꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯝꯁꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯔꯦ 2011ꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ AIꯒꯤ ꯖꯨꯒꯅꯤꯅ AIꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯤቭ AI ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯦꯜ AI ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯄꯥꯁꯟꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠꯁꯦ 2.4 ꯒꯤꯒꯥꯍꯔꯁꯀꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯁꯦ 2.4 ꯑꯃꯁꯨꯡ 5 ꯒꯤꯒꯥꯍꯔꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ 6 ꯒꯤꯒꯥꯍꯔꯁꯇꯁꯨ ꯊꯥꯔꯦꯀꯣ 6 ꯒꯤꯒꯥꯍꯔꯁ ꯌꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ Bluetooth is used for wireless local area network. Local area ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯉꯣ ꯑꯗꯨꯝ localityꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯈꯪꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ 5 ꯃꯤꯇꯔꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠꯁꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯁꯤꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠꯁꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ
Bluetooth สิ local area เนี่ยมานะเดียวมาดีก็ต้องการกันได้ personal area เนี่ยว่าเนี่ยมา wireless personal area เนี่ยว่าเนี่ยไอ้ดิมีอะไรกี่ไอ้ดิเลนกี่จางให้ตายก็ยังปีเอวก็มาดิว่าล้านนั่นเด็กก็ดูก็ Wi-Fi สิ Wi-Fi สินะสิกี่กันโนสิเนี่ย wireless local area เนี่ยว่าเนี่ย Wi-Fi สินะ not wireless wide area เนี่ยว่า wide wide ให้รักตาระก็ดี global level ละละอันนี้ก็ wide ให้รักตาระก็ดีค่อยนะcountry level ละละอันนี้ global level ละละอันนี้ global level ละเลยว่าค่อยกี่telecommunication device สำคัญตั้งให้เราอันนี้ or technology สำคัญตั้งให้เราก็ดี mobile phone สิ any ค่อยกี่mobile phone จะค่อยนะ anywhere ค่อยกี่กันว่าได้กี่ตัวไปไอ้ phone ตัวไปไอ้ก็ให้ดีมาพัม any country มันได้ any ตัวปัจจัยมันได้ตัวไปไอ้ยามมากี่ range ยามจ้าวเองเพราะว่า mobile phone จะได้ network สิได้ให้ตายก็อันนั้นนะว่าสิกี่wide area network สิได้ mobile phone นี่แบบอันนั้นก็ local area network สินะ Wi-Fi สิอยู่ที่นี่อันนั้นก็ Bluetooth สินะ personal area network นี่ก็อันนั้นนะสิกี่ statement สิมาปรานลาเลยก็อันนั้นก็ what information is transmitted between the two devices using Bluetooth technology ก็ว่าthe device have to be in the line of sight แต่เลยจะช่วยก็ให้ดีพี่เนี่ยคุมจะแล้วก็นั่นจะก็ต่อไปให้ดี wall เดอทิ้งจะแล้วก็คนแล้วก็ดู Bluetooth device connect ตัวอีกก็ line of sight two device have to be in the line of sight ให้เสียลาเลยก็ Wi-Fi สุดสักมันเนี่ย Wi-Fi เสียค่อย wall แล้วมา power แล้วก็ดูจะเป็น line of sight ให้ดีมาปวดสักอันนี้ดูอุ่นแล้วก็ดีอย่าให้ดีสิลาเลยก็ Bluetooth เสีย line of sight เลยจะช่วยอันนี้ Statement A and B given above are correct in the context. And statement ani instrument si simple pra lan gramina ani mo sala mina answer ji kai tar ni A star ni ko what is the difference to ka 57 ji sidi technology ke question ni sida is trick kari kra palo bai ka shu kana roi ko aduna sidi khang modern technology ki current affairs se yaw basing husu se le bai na se AI gomba adagi kari haini mobile network daga satellite network kain leidana ko atugumba drone gi maramda gumba adagi hujikti digital gi adi yuk se yam sawkhalamnina adugumba gi technology gi maramsida khara hena pasan biruka with reference to the micro irrigation which of the following statement is are correct fertilizer nutrient loss can be reduced it is only means of micro irrigation se kai changle haragadi koi drip irrigation lai ko drip irrigation micro irrigation se koina yamna saba mafam desert kumbada ising yamna ta da mafam da tawba irrigation makhal du micro irrigation ko drip irrigation natraga koi sprinkle tawraga chairaga taw kana tawbado adu gumbado ni ko micro irrigation cha ma hai se kaino fertilizer nutrient loss can be reduced chumi ko masi se akoi kodamai micro irrigation di ka doe koi drip irrigation sida koi na drip thada ba sida ising du da koi na fertilizer ju dum sai ra kan da nutrient je koi na thada ni ben nutrient je jum hapsal la kan da drip tu da dum ya hon ge ba dum yai ko mix tok sala ga dum thada ba yai ba du na fertilizer ju mang roi nutrient ju mang roi ba ko adugumba adu micro irrigation taw tara ga di adugumba da su haidi fertilizer da su nutrient da su kal le yamna it is the only means of irrigation sidani ko UPSC gi kind of keyword ama le yare ko sida is the only haiba ma yare only sidani red flag tare do haidi dry land farming sida micro irrigation ataba irrigation atopa di leitra ba tungda su mama la ki ba yai ba hujik leite haraga aina hainingise UPSC ki question se nga hujikal khatangi sema na teba tungi ju khallaga future da su landana bagi khallaga sema ka doine ba aduduna masi se only ga mahara ko se yamna land gali se kari gino haraga di koigi kai haini adi micro irrigation se nataba adawa technology puthora aroidroba miyoi ba bi sina puthokta ba leiponte ba ko aduduna only means of irrigation in dry land farming have se hujik only means was taraga su khara leraga sahi amadi lera kanda scientist na anauba technology micro irrigation nataba irrigation makhala ma puthorok taraga di ko haidi vapor irrigation kind puthorok taraga di adu puthorok taraga di UPSC gi sigi question ja landori bra adu duna future gi su khallaga question je same gra bane moina adu duna masigi statement ja dum lala ni gyan tare ko in some areas of farming receding of groundwater table can be checked adi area farming area da ko
in some area of farming receding of groundwater table can be checked groundwater table se check tawba yai abedi kaino hara kanda groundwater table check tawba hadi water table se akoi ising je am season da taragadi water table hadi ngasai gi groundwater gi level se tum lei ne ba ko habedi ising yam season roi do ne hadi 30 to 40% mo ki chang se handa do ni ko less oi do ne 30 to 40% mo ki chang se normal irrigation tawbadagi handa do ne ba aduduna ising yam season roi do ne groundwater se yam le rani ba aduduna statement ani je chumani ba ko 1 ga 3 ga option number C ko with reference to the period of colonial rule in India, home charge form an important part of drain of wealth from India. Which of the following funds constitute home charge? Yung home charge ay kaino. Home charge ay koi gi charge ay di paisa kaya kano to hambadani. Home ay di kaino koi gi ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯄꯣꯠꯇꯨꯕꯨ ꯍꯣꯝ ꯆꯥꯔꯖ ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯅꯦ 하ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗꯤ drain of wells is an important part of drain of well home charge ase kaino adu yo home charge ase ai khangdre history paabada ai shooting thenade ai ju thenade ngasi da hamane ba thenari so home charge ase kaino but answer se kaino drain of well kine kari home charge se drain of well ne na hairam be mana sidai sa answer se dum pitho obni answer se khum ge haragadi makhagi statement ahum se drain of well yaubra ying siba drain of well yaw taragadi makhagi statement ahum je drain of well oi taragadi dum chumme gadaba ying ko fund used to support the Indian office in London da Indian office ama likhatle moina mathau ire leitana London da office am likhatle aduduga kari adugi fund pire kana British masana tongjatoi natro haidi adudo drain of well natro haidi well to drain tori natro sisu chumani chumeko fund used to pay salaries and pension of British personnel engaged in India British personnel gi mathau leitana akoi gi British personnel se India da laaga engage tawjari neba moina loilam nga sandore na ko adugi फंडो कना इंडिया दगी टैक्स लौरगा पीरी ने पे सैलरी पे तौरी ने पेंशन पी तौरी ने अदो तारगदे मसिसु वेल ड्रेन तौरी ने सिसु सुमे को फंड यूज फॉर वेजिंग वार आउटसाइड इंडिया म्यांमार दा वार तौबगिसु अदो अतोपा मफम थाईलैंड दा अदुदा वार तौबगिसु लोइनमा इंडिया दगी पैसा सा लौरगा तौरी ने सिसु ड्रेन ऑफ वेल ने अहुम ड्रेन ऑफ वेल ने अदो तारगदी होम चार्ज हारे तारगदी सिसे यूपीएससी ना दम ट्रिक सानाइनेबा होम चार्ज हाइसे लाइक आइना पाबा मतमदा स्पेक्ट्रम दसु आई होम चार्ज हाइसे थेंगनागिदेको होय हुजिकते हापचलब्रादि खंगदे 2011 gi matamdadi thengnaramdoi mandebaको but tau thengnaद्रे हारगदि सात्र जिंगसिना यामना लुरेना हुदोमदोइनेबा क्वेश्चन but तबदबु खुम्बा यानबा पोट खरदि पिरमगनिबा सुमाइना तौबस को स्पेक्ट्रम दा यावना हंगकपा पोसिनेबा खुम्बा ngamnadri simina spectrum da yaudaba question hangak taragadi madudo khumba ngamnaba kainomdi piramgani munna yengu questions drain of well hai taragadi cc je drain of well ni adudana moy homework se loi chumme moy homework se sum yengu matamda su moy homework se loinamak ayamana paisa pithopa ingata oi tawe adoi taragadi moy homework si su chapmane adudana one only have su yaroiba masi chum taradi si chum doine si chum taradi si chum doine adu taradi moy homework chumba natraga moy homework lanba oi doine ba sembagidi ko phan loinama drain of well tawbanina adoi taragadi moy homework chumbagidi moy homework chumbagi sune logic to hadi kok se logic sijanaraga question se khotpa yaeba hadi ngasai yamna difficult oiba 50-50 oiba do asigumba sidadi oiraroiba aduduna yamunna pabam changeba ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯒꯩ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯥꯡ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯈꯨꯝꯕꯤꯌꯨ
actor spectrum se howdai loiba full the phara kana khumba ngamne di na adudi ngamoroi sungam ngamoi ko ai se sungam ngamu actor full phare hairaga su pare hairaga su full the pare hairaga su history ki question loina ma khumne adudi no adudi sungam ngamoi ko 50% mukati khumngam gadra spectrum paraga ko NCERT spectrum Tamil Nadu board adagi kari adu loi paraga su history ki 15 question 20 question mukha hanga kodo 10 question mangai khongge khongda ko adu atai question jing chu khumba karai da yaw doino kara adu gi like man do loi thi le ro ga di huzik oira roi ha ko adu man do revision to su nang moi ba so khara munna khangmam change ba ko munna question je munna pa bam change pai khan mit da akoi exam se phahon ba ngaman na hona ga dam ni ba what was the reason of Mahatma Gandhi to organize a satyagraha in behalf of the peasant in Kedas Kedada satyagraha yan hanbo ai magi ha da horokpa matamda tawba pot nga kanu du ko in India da la matung da tarokpa CCM important ko singna Mahatma Gandhi gi horokpagi kanu CCM important oi ko masi sing pha ba ma changi haidi India da la kan da ha da champaran sigi sequence ka su yam hang bane champaran Kheda ko Ahmedabad ko si sing se edi champaran china 1917 1918 ko aduga 1918 si su 1918 ko si sing yam hangi ko 1918 ko 1918 asem bagidi Kheda gi se kaino harakanda khoi gi matamda drought thokpa sida so palami ko matamda drought thokpa da kado gi harakanda tax khongkat leba ko tax khongkat pasida drought thogadi tax khongkat loi hai bane ba sembagidi but kano mogi British government na kado gi harakanda tax to nampu do khongkat ke torok pa hai tare ko adu da Mahatma Gandhi na khut thingchalaga satyagraha on behalf of the peasants of Kheda hairaga haugibeneba aduduni ko Kheda da 1918 da ko adulaida manas lista hiding is a statement 6 pass ko statement the administration did not suspend the land revenue collection in spite of a drought si jam to make ko Kheda gi main reason si ni ko administration proposed to introduce permanent settlement in Gujarat si ju khanga ni ko permanent settlement se si gi permanent settlement se Cornwallis ki matam da hodo ke permanent settlement se never Gujarat da hodo ke de si jum ju khangu ko permanent settlement se hodo ke ba mafam ahum khaktani si jum ju khangu ko permanent settlement se hodo ke ba mafam ahum khaktani permanent settlement se ngasai question da su yawgre ko krai da yawgi permanent settlement se question sida su yawgram ni ko permanent settlement ki se permanent settlement to sida yawre to permanent yo the increase little land settlement permanent Cornwallis in 1793 ni yawgi tro si je permanent settlement ni se akoina khangi taragadi 1793 siga kyam thi khetnare permanent settlement in Gujarat sidi 1918 neba permanent settlement sidi haurakpagi neba sidadi kari sidadi Rio wari system se haudokre ba sidadi gan tai ko Rio wari system se permanent settlement natiba Gujarat haudo ise Rio wari system sidi asi se haudokrabni na permanent settlement je hek palaba permanent settlement se palak tarage lam ahum jini jingoba Bengal Bihar Odisha masida khatane ba permanent settlement haudokri se adudana masigi statement se laliba ko aduna one only yani na adi city history ki fake ni ko trick sina ba kari kra ab ta yaro yeng si ko sida ko trick sina ka khot pa ba question am chale re biodiversity form the basis for human existence in the following ways soil formation prevention of the soil erosion recycling of waste pollination of crops mayam amale biodiversity as kaino akoigi surrounding laiba kano singse makhat biodiversity have the kind of different types have the bio have the living organism the living organism ke makhat mayam ama hingi be mayam singse masi se akona biodiversity ko masi se masisina akoigi basis for human existence in the following ways haidi biodiversity na
kari akwai da kana ba pige sine ba human beings ta akwai na hingba da biodiversity na kari kana ba pige loina mo pigre loina mo pigre sida da pida ba ambo yaudre jingna ba amta layer no sida ista masi se si ko biodiversity ko mapalam ba adegi yam chaw ba concept se yam palam ba aduga human existence ka haraba human existence ka siyon ko human existence hai taraga de human existence sang da pot kari lege akhoi prithvi se laiba pot khudi mak human existence sangi haiba dum yaram ni ba ko aduna biodiversity hai is whole world se dum chinga ba de aduna world se da laiba ba thabak tawri ba khudi ma loina mak se ko ayamba da kaido ga hara kanda human existence sang manga ta ne ba aduna sigumba biodiversity form the basis for human existence hai taragadi sigumba statement se all of the above ko ba oigal leba yeng si ko soil formation soil yaudana ko hingam godro changi prevention of soil erosion sisu changi mio bena hingbada soil erosion soil ji changmena soil erosion ji prevent tawam ju changi ni recycling of waste materials sum thadar de biodiversity kai du ni asisu changi pollination of crop se pollinate tawdra de ko de dum chara hela ni sisu changi adoi taragadi biodiversity akoi human ki existence ki damakta sipot sinjaloi changi ba ko biodiversity na pi base akoi environment na noina paru taragadi kari pi service ecological service na leibdo ecological service ta kari pi ko food water adu da provisioning ko regulating supporting cultural aesthetic mama laigre list sama environment na paru taragadi list sama phadorini adubu question sigi matung ina dum akona khotpa ngam hai se kaino haragadi yamna broad oiba topic ne man hangai se sang de haiba amta yaroi sida loi changba nga tare adudana 1 2 3 4 si option number D ko adudana yamna yam munna su khanjalu no ba soil formation prevention of the soil erosion si de koi changdina ka khanjalu no ba khanda ko haidi biodiversity form the basics of human existence amne human existence sangba pot kai do loi habira loi biodiversity na kamai to yeng si ko 62 the aspartame is an artificial sweetener ai pronunciation yam soi bani ko sorry ai je kano da tamjare khungang da ko aduna english medium ki school ayam oi da dina kra pronunciation de soi ko chawbi ya de answer p ro answer b answer a question do sabi ra de phado ni question do ga answer do ga pelapna comment da hai ge hai ra ga di ko question do ga ai di question do pulap nei na ni na do gyan men ta ju ba adu question do ga pulap na hai bi ra di phado ni 62 the aspartame is an artificial sweetener sold in the market sidai sa answer se loi pitho ni ko ma yung ko question se koi aspartame se aha ba thing na boy tar ga so aha ba thing na boy tar ga so question se kamai na pa ni do ai hai ra ke ba artificial sweetener ne ba ma se artificial sweetener hai taraga di akoi diabetes na ba daga sa ba ni ko artificial sweetener hai taraga di akoi chini daw na di tawro ro ba ma se chini daw na di tawro ko chini de ge na thumba poti oira ne ba ma se ko it consists of amino acids and provide calorie ko ma hai se amino acids yawi provide calories like other amino acid ko amino acid atai gom na ma su kadoe calorie p energy p hai ne ko calorie hai ba di energy p hai ne ko it is used as a low calorie sweetening agent in food items low calories high ko low calories high energy su yam handana p high sweetening agent ama oina su season high ko okay 62 c okay I hierarchy ko okay what is the basis of this uses hai ko haidi magi season abam se kaino sini ko yeng si ko aspartame se akoi khangdre ne khale se ba answer se khumak toi ne ba haidi mana sida passage ma pyramid se sisina answer se dum khuman ba ya doi ne yeng se ko aspartame is a sweet as table sugar but unlike table sugar it is not readily oxidized in human body due to the lack of requisite enzymes adoi taragadi artificial sweetener oina sijinabai mathau kari tarige oxidize habedi tumba habedi ba akoina sweetener je chari jibu tumna ba natro tumdana ba chaba natte haba not readily oxidized hai taragadi tumdre hai ne adoi taragadi artificial sweetener
akoina kadawai asija hapo bai kai kana rige table sugar ga suma nei na hai kano table sugar gi mohota ju shishin nei hai adu duga idi artificial sweetener oin ju shin nei hai adu duga tumba ngam de hai di kai no ba adu tar di si je dum statement je lam lan bam thoi ba when aspartame is used in the food processing the sweet taste remain but it become resistant to oxidation yo sigi statement se aina lanbra sumbre khangde haraga sune sigi statement se ani je adu manare ba oxidation tawde habane ba sisu it become resistant to oxidation sisu oxidize tawde habane ba not readily oxidized statement ani se ani mak chumba yadre adu taradi ani mak lalane ba yo option sida option amari piramba sida option ani se ani mak se oxidize loi palle ba oxidize yade haina palle ba oxidize yada ba ani se ani mak chum tare bra ani mak chum ba ya roi ba aduna ani mak lan bam thoi ba aduna ani mak adum la la ni ba aduna khangbi ro ba statement mayam se padara pa matam da statement ani se amana ama se support tawna ra ba natraga amana ama se chummi na haina ra ba sigi statement se chum tare ga di sigi statement se chum ba natraga sigi statement se chum tare ga di sigi statement se chum ya ra ba ado tare ga di statement ani do ani mak lan ba natraga ani mak chum ba oi doi ne ba ado sigi da di only one statement kadang chum ga do ba oi ba ni na ani mak se dum la la ni ba ko adagi mo aspartame is as sweet as sugar but after ingestion into the body it is converted into metabolites and that yield no calories yung ko no calories hairak taragadi amuk si yeng se ba ko that converted into metabolites that yield no calorie so there is the kai high it consists of amino acid and provide calories like other amino acid however mana no calorie hairak taragadi aidi magi hanagi mamang na ngasai digi haijage mayam je la la tro didi ai haise yani bro ai haise yani bro ba haidi manang masai sai ta provide calories hai je provide calories hai re adu duga do calorie mo hai ram mi ba doi ta gi si gi se me je dum masana je la le dum haise si jo la le ko aspartame is several times sweeter than table sugar yung ngasai digi hai ba matam si jo as sweet as a table sugar si da chai as sweet as a sugar si da chai ba statement ani je as sweet as a table and hai ra ni na ani je either ani mak se chumba ba natraga ani mak se lan ba ma su oi do ne ba aspartame je ai su kang da hai ra ga su option je ye ga dum option je ani mak chumba natraga ani mak lan ba hai na dum khang tok pa ya ri aspartame is as sweet as a sugar amana aspartame is as sweet as a table sugar hai ani mak si sama ne ba doi taragadi si la taragadi si su la la ne ba si chum taragadi si su chum doi ne ba doi taragadi adu dai ga dum khang ba su ya re ba tu ne ko ai statement sing je chum han ge hai ga di lan ba gi yam lai ba ko chum han ge hai taragadi posa khudum loi chung ga da di ba ko adu duna chum si chum taragadi si su chum ga doi ne ba adu bu ani mak chum ba di ya roi ba ko adu duna last ka dore ani mak se la la ni lan gre ko hom mak se adu tar di si je dum chum ne aspartame is several times sweeter than the table sugar hence food items made with small quantities of aspartame yield fuel yung ko sumaina khumba ya ba question yam yaw ba ni ba khoina ai option number d ni ko chum tu se ko sumaina khumba ya ba question yam yaw ba ni ba tasengna haraga di pa taraga di question ja muna paraga option je sumaina piramba yamna sang na piram si yo pa da di asuk yam wai adubu kadoga hara kanda question masa si answer se dum yaw sara ni mun na pa dra ka tara ga di answer se dum lan dui ni ko pai kha manang da mun na pa biu question se mun na pa ri ga answer se thok ni ko aduga mun na pa je ga di answer se thok okay understandable okay adum ko haidi adudana munna pabiyo question je munna paraga di answer se irai lai na tholak pani ko asmaina to ba question yam yaw bani at least adum munna paraga di question je dum answer se dum khumba ngam ni ko next 63 na mu yeng si ko what was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane has set up the Indian Parliamentary Committee in 1893 1893 da kadawgi harakanda akhoi si William Wedderburn and W.S. Kane na Indian Parliamentary Committee se 1893 se
set up ตัวเองนะให้บอกว่ายิงเสพมันน่ะสิเดสต์ไอ้สุนัขสุขังเดรงเขาเลยเสพวิลเลมเวเดนเบิร์กเอาเด็ก WS เกตก็น่าจะพังกันหมดเลยเนาะไอ้ที่มามิ่งงานตอนนี้ history da เอ็กต์จะพูดว่าก็ดิสองสตรูมูยาวนี่บอกว่าดูมามิ่งแม่จริงๆแล้วเนี่ยภาพดิ่งกับโปรเทบ but มาได้ให้มีแบบอินเดียกี parliamentary committee เสียสิไอ้ที่93เดลิงก์คิดไปเดบ clue สิเด็กพูดว่าเสพ clue สิก็ตัวบ้า clue สิเด็กพูดว่าเสพ1893 ให้แบบมันสุดให้ได้มีแบบมัน1893 ให้แบบมันสุดให้ได้มีแบบ1893โอยตาระกดีไอ้ไหนนี่ไงสิวะ1893โอยตาระกดีมาเส moderate ละนัดจาก extremist ระบบแม้ว่าถ้าให้นี่สิวะ moderate group ตัดสินโดยละ extremist ตัดสินโดยละ Indian Parliamentary System Committee ให้ได้อีเสอินเดียกี่ที่โอยละเนี่ย Indian ให้ได้อันดีนะ Indian มาจากกี่โอยตัวเนี่ย Parliamentary Committee ให้ได้อีบินีนะ Parliament ก็ยี่ว่ากัดทางกัดปนิขังเดียอามาตัวปนิขังเดียอามาดิตองนะบางที committee ที่โอยละเนี่ยแบบว่า1893ให้ได้บินีนะมาเส extremist โอยตัวละนั่นจะก็ moderate โอยตัวละอาชีพก็ตั้งให้เรา moderate อดมโอยละเนี่ยแบบว่า1893ที่มาตั้งสิได้ extremist เปล่าทอลักทรีแบบก็1893ให้ได้การก็ได้ extremist เปล่าทอลักทรีแบบอันนั้นนะ moderate กังกูดีแบบว่าSurat split the extremist degi kari kara to thoke bai wari ni sima tamjida di thok 3 haina lobe ai ba adu duna ka dawge hara kanda 1893 se hek khangi ba matamda ekoina question se irai laina khumba yare yengsi ko to agitate for the Indian political reform in the House of Commons hai se kaino British ki lower house to ni ko or koina hara gana British ki Lok Sabha adudaida akoigi Indian political reform se tawna bagi damakta House of Commons da India ki political reform hai ni ko India ki political structure se hongdokna bagi damakta House of Commons da wakat luna bagi tawbani hai si jama thamgi singa tangwa chomilali ai hairakhi to campaign for the entry of Indians into imperial judiciary ko campaign tawna bani for the entry of Indian into imperial judiciary da changnaba ai haige ba ko imperial judiciary da akoi gi Indian history da paba matam da imperial judiciary da kana sangi ge ba sangde ba amta aduga 1893 ne ba yengse ba ko 1904 1914 1935 si Indian Council Act ngata ne ba sigi Indian Council Act horok pagi matang sida koina munna historical background do paru taragadi 1900 ke matung da ne ba ko Indian yaura ise karaida akoi gi British ki michang de yaura ise si jumju khangjalo ko si ji simple fact ni koi gi Indian masana koi gi India ki legislature da natraga British ki legislature da yaura ise karam kandai no haragadi Council Act la ba matung da ne ba Council Act ani suba ahum suba matung da ne ba ko aduduna masidi yamna watli ba Indian Parliamentary Committee da campaign for the entry of Indians into the imperial judiciary hai tudi chung yaw bu yaw gi de hai ko history pa ba mina khangani ko kaba pa ba mina so dum khangani ba sit to facilitate a discussion on Indian independence in the British Parliament yung sidadi Indian independence ka hai ba ado moderate kangu se koi khalaga yeng se ba moderate kangu ki demand se kaino India ki independence la Indian independence di to photokra du photokro Indian independence di 1890 1920s adai de gini hore is India the independence or ga dabni kano phangan ga dabni khot ga dabni kana law is India ki independence or ga dabni noi British thado ko ko ga na haire is Gandhi la ab matung da khatane ba India se independence or ga dabni hai ga leis adui mamanda di moderate kangu di ga dore mi India ki independence ke maram da wari ambu sana deba adu na sisu la la ni to agitate for the entry of eminent Indian into the British Parliament si ani se statement ani se dum chum nei ba ai British Parliament na chaga British ke judiciary da India ma cha chang bai si la la ne lambam tho e ba do adu ga ai nga sa hai ge ko Indian chang ba gi matang si di Indian chang ha le si di karam kan da no Council Act la ba matung da ni ba Council Act yam watli ba si protest ka yam to with watli ba ko aduna 1893 da di moderate kangu sing se si sina demand tawram mi se kaino haragadi
Indian political reform to the House of the Common sisi oidoine sisi na hena true oiba ko hoi history pa ba mi di adum dakna no khot khini ko sisi political reform se haidi sigi Indian parliamentary committee se pa ba mi oi tara ga but pa dre ha ga so khoi gi logic na dum khumba yai ko haidi logic na khumba yai ha dum su ta mi ni ko haidi hapet guess to bode dum yai ko okay next see what is the difference between the CFL and the LED ko CFL and the LED ani sigi hade matam da yamna thole se LED lem se yam thole bu ko LED gi lem se matam da yam thole bu ko aduga CFL habidi compact fluorescent lamp habidi ko aduga LED haraga na light emitting diode habidi ko aduga si matam da thola ke technology ani khak ni ba consideration nei nari se to produce light CFL used mercury vapor and phosphorus while LED lamp use semiconductor material CD pure kanu oire science oire aduduna science ki oitara gadi matam du thokpa technology kari kara se khoi hujik to so ai hai science gi beto hujik thokpa technology hai tara gadi khoi fuel cell gumba se hujik thokpa technology gi khoi gi fuel cell gumba se yam pa biyo ba battery ki matang yam thoi ko hujik ko battery ki matang thoi adagi solar lamp ki matang thoi makhan energy ki matang yam thoi ba ko asi joina pa biyo hujik ko oina the average lifespan of a CFL is much longer than that of the LED lamp. LED ay sina ano ba develop to ko po ni si sina akogi tube light to ni ko thaban jo mo daga sina ba tube light to ni CFL ay sina ko aduga LED ay sina LED lamp akoi khangna ri do ni LED ay sina macha TV gi LED TV ka na tholei ba me am sik ano ba ne si sina ari ba ne si sina ari ba si di akogi kai hai ni kano se kaira kanda akogi hujikar tube light che kaira kanda manungda mercury vapor phosphorus thoi ko yawe ba aduduna chumme masi se maji chumme semi LED sina semiconductor ni sisu chumme CFL se yam kuina chatte koi khange LED lem di kuina chale sisu bisu chumme ko duga CFL is less energy efficient and compared to the LED oh si se longer have ni si land ba sorry aduga CFL is less energy efficient as compared to the LED lamp LED lamp na hele energy efficient oibadi ko aduduna si chumme adu ta 1 ga 3 ga oidiba si se ko 64 se ko 1 ga 3 ga oidiba yani ko next question among yeng se ko next question recently oil japper was in the news what is it ko oil japper recently akogi oil japper haina tama ma khak thoi ha ba ko ado what is the haidi masi se kari ba ngino news ta yana news yam pa ba mi oi tara gadi daklaw na yeng ba da masi ni kanoni haina haidi hai ba yai ba ko adubu daklaw na hai ba yai ba but adu ba ai khangdre ba ai news yam pa da ba mi ne ba ado tara gadi ai kamaina khumdoi no si se kamaina khumdoi no recently oil ado tam sida yenga khumba yai ba ko oil habidi kaino oil habidi kaino khoi gi thaw lere japper habidi kaino japper habidi kill habidi ba ko killing oil hatok pa ne ba ko oil hatok pa se si si khang ta oil japper hai se time se meaning se khang ta ga di karam bana oil japper oi doi no habdo sidagi thiraga dum khang ne ba ko it is an eco-friendly technology for the remediation of oily sludge and oil spill sila lai ban sa remediation habidi kaino remediation habidi mud ide polluted oil natraga pollution tawraba poto madudo afabado onthokpa habini ba bioremediation ni kaino microorganism sinjinaraga waste materials jingse energy from the onthokpa se ko sisipu bioremediation ka web remediation hai taraga di kaino technology kogi ngasai gi kano hai se haidi phattaba pot se afabado onthokpa do energy da onthokpa do oil sludge se oil spill gi masi se remediation tawba eco friendly oina masi sina khwai gi chanare ba o ngasai gi oil se par have statement sika it is the latest technology developed for under sea oil exploration. Sea oil exploration gine si na latest technology ne killing gi pona ma yaudri ko aduduna si se landoi male genetically engineered high protein yielding maize variety si su landoi male adi oil palni na ko adigi
latest technology to control the accidental cause flame oil well the mai chak ba thing na ma si su killing gi pot ama yaude aduna oil chepper je si je oil ni ko so 65 ado cover point toina pa ba mi de dum irai lai na khumi ni da ko si se si the biology ki question ni yam simple over question ni 11 gi class 11 gi married couple adopt a male child a few years later twin brothers were born to them the blood group of the couple is AB positive and O negative the blood group of the three son is A positive B positive and O positive the blood group is of adopted son the blood group of the adopted son is adopted son na yawe ba ko do taragadi mama mapa dagi laktaba pot oidoineba okay so akoina mama se kadoyeba mama ga mapa ga se kayeba mama se na koigi couple se mama na chaga mapa se na AB amana AB positive oi hayo ko AB positive oi hayo amana O oi hayo ko AB positive oi hayo ga di A mama se dagi natraga mapa oi ren khala se sidagi A amadi lakpham thoyeba natraga B amadi lakpham thoyeba ko masada A natraga B abadi lakpham thoeba O sidagi akoina kari lakpham thoe O sidagi akoina akoigi tasembagi di akoigi protein ni ko I hana ama haidi kanogi da di biology ki tam da di akoina sise koigi kano blood group ki da di akoigi antigen ai tare akoigi antigen tugi matungina haibani ko I masana sin bani sise kaure ise ko ado mangwan da ki di akoina o se ndom hairese so o se katane pirakadis o da di akoina o ani yawe habedi antigen I ani ji yawe ko ado dana o da di o katane pirakadis A B dagi di A pira ani B pira ani A natraga B amadi pira ani aduna masada ya shusho na yawam thopase A ma yaraga O ma yawbam la dagi B ma yaraga O ma yawbam masmaina yarani habedi masada A natraga B oigade si se A se dominant ni ko B si su dominant ni ko O si na recessive ne ba aduna recessive de phubi gra ne ba A si na O se phubi gra ne ba aduna masi se A kau ne ba ko B sina O se phubi gra ne ba aduna si se B kau ne ba ko A ga B ga dominant ani se lemina taragadi animak se AB group kauri ne O nga ta lemina taragadi akoina O adum kaurani ba aduga A ga O ga lemina taragadi A na ngambani na A ka adum kaurani B ga O ga lemina taragadi B na ngambani na B adum kaurani ko blood group ki sipo aduna masa polok pa se masa se A natraga B oi ga dabne masa se O oi bidi aroi ba O oi bidi aroi ba aduna O oi ba yadamni na answer se A se khotne edi magi adopted child se hedi poktaba masa do karamano haragadi O positive oi baduni poktaba masa do hedi AB aigi isa do AB oi ga dabne haraga poktaba masa do ai O yawba isa ma yawsala di ai adudi ai pok ai isi karai de hanjala ino hai tamni natra adagi sidaida lyric ki question am lai ko lyric sisu important am oi ko lyric ki question am lai Mahatma Gandhi said that some of his defaced conviction were reflected in the book titled unto this last and the book transformed his life what was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi would transform tawgiba lyric to sisini adu kari message tagi transform tawgibano hai sigse Ruskin Bone ibani ko John Ruskin ko John Ruskin Bone Ruskin de ibani John Ruskin de ibani ko aduga masidagi mana yawbase asebagidi kadawge harakanda masisini ko the good of individual is contained in the good of all haise ko masisini sidi khangdradi ya upai sunglai leite lyric se karino khangdragadi su upai sunglai leite ko adugo Gandhi ji gi kano da haitare Gandhi ji gi magi kano da yawbadi loina mak yawbani like uplifting the oppression and the poor issue celibacy and the spiritual pursuit are essential for a noble life issue aduna all of the statements yam khotning ani ba ko but sise pura lift tawgadabani kaigumba on to the last have kano se pot se thengna da tarega lift tawgadaba question ni ko so lift tawgadaba question ji ju dum ko khangodaba question to haitare adegi mo personality history degi personality ju yam hangi ko aduna history pa ma tamdane
시ꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯕꯥꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯥꯒꯅꯣꯕ just ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯣꯕ history ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ history ꯄꯥꯕꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯕꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ historyꯁꯤꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁ ꯂꯩꯇꯦꯕ historyꯁꯤꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ unpredictable ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ancient ꯄꯥꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯒꯦꯔꯥ ancientꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯁ ꯚꯦꯂꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯥꯕꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯞꯀꯨꯝꯕ ꯔꯤꯚꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯄꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯎꯁꯥ ꯃꯦꯍꯇꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯋꯦꯜ ꯅꯣꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯋꯦꯜ ꯅꯣꯟ ꯐ꯭रीडम ꯐꯥꯏꯇꯔꯁ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯐ꯭रीडम ꯐꯥꯏꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯋꯦꯜ ꯅꯣꯟ ꯐ꯭रीडम ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯁꯦꯍꯒꯜ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯂꯩꯀꯣ INA ꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯆꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯁꯣꯔꯣꯖꯤꯅꯤ ꯅꯥꯏꯗꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯦꯁꯟ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥ ꯎꯁꯞ ꯑꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯔꯨꯅꯥ ꯎꯁꯞ ꯑꯂꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯀ꯭ꯋꯥꯏꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯔ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯝ ꯍꯪꯒꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨꯕ ꯎꯁꯥ ꯃꯦꯍꯇꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯅꯦꯛꯁꯇ 69. A new optical disc format known as the Blu-ray disc is becoming popular. In what way is it different from the traditional DVD? 시슈네 technology question ahumuk lai science da. Duna technology question se husi leiriba technology thijalloba ko khabare yam yawa technology inau nauba AI gi technology battery gi energy gi adagi asiguba man ji loi pa ba horo ko ai current affairs da yeng du su adudune ba ko ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ ꯍꯧꯔꯣ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯄꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯋꯥꯔ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯥꯗꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯀꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯝꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ a new optical ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ DVDꯒ Blu-ray discꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ Blu-ray discꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ DVD ꯊꯣꯛꯏꯉꯩꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ DVD ꯀꯦꯁꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠ 1ꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯦꯠꯇꯩꯅꯤ ꯄꯥꯔꯠ 2ꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯦꯠꯇꯩꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ VCD ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ DVD ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ 2011 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩ 2011ꯗꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯩꯅꯣꯃꯨꯛ ꯀꯥꯔꯝꯃꯅꯤ 7 ꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ DVDꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯦꯁꯦꯠ ꯑꯅꯤꯒ ꯊꯣꯛꯇꯅꯒ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ DVDꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯅꯦꯕ DVDꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯦꯕ DVDꯁꯦ Blu-ray discꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ CDꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯟ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯟ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯆꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯆꯥꯔꯂꯤ ꯆꯦꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯥꯔꯂꯤ ꯆꯦꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯂꯣꯏ ꯆꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯁꯦꯠꯁꯤꯗ Blu-ray discꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯁꯨ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ DVD ꯁꯤ DVD support standard definition and kena Blu-ray disc support high definition video sidi dum chumme DVD and a BD format has several times more storage capacity BD sine yam heli ko storage capacity film me am sale si ju chumme thickness of the DVD sidi ko ayo BD hai se Blu-ray disc se sigi thickness ina si oeba 2.4 aduga DVD na 1.2 sidi akoi angar nga da cassette disc sana ko matam da dum khangneba disc loi chap manadragadi akoina disc se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ VCD player ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ DVD player ꯒ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯜꯂꯣꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯞꯄ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯁꯦꯠ ꯑꯅꯤꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯗ ꯆꯞꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯦꯁꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯒ ꯅꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯦꯁꯦꯠꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯁꯦꯅ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯆꯞꯄ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯅ ꯐꯨꯔꯛꯄꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯉꯣꯕ 1.2ꯗꯒꯤ 2.4 ꯑꯅꯤ ꯗꯕꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯜꯂꯣꯏꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯆꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DVDꯗꯨꯗ DVD ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯗꯨꯗ Blu-ray discꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ discꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯣ 3ꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ 1 2ꯁꯨ ꯆꯨꯝꯗꯣꯏꯕꯀꯣ
Ado ai technology da kone sizinabo technology dudagi answer se khotok pai wani na loksok pai wani na ka matam dugi na dika. With reference to the period of Indian freedom struggle, which one of the following was recommended by the Nehru report? Nehru report na recommend to se kari kari no. Nehru report panbu pala aba ado itara ka history da Nehru report pa panbu pala aba khwai dagi kaino tau ke ba khwai dagi khoi gi kai hai ni controversy legi ba pot ni Nehru report sina khoi dominant status hai se dominant status se oina support tau ge adu duna Nehru report se mayam nam ta yana gi dib ko Nehru report se mayam nam ta yana gi dib hadi khara dominant status se support ta purna swara se support tau ge dib complete independence se support tau ge dib masi je ma khang ba da dum yung wan je kakthak ki ba da wan yaw je loi kakthak kan hi da adu si dum sum loi re da da answer complete Nehru report se dominant status support taweba purna swaras complete independence support tawdeba adudana wan je dum lalani wan je lan beda dum loire answer je dum loire answer je dum khonga mani okay jumbiyam okay 68 ko jumsu thank you answer pipira pegi thank you ko adudana one complete independence 70 the highest with respect to the period of Indian freedom struggle which one of the following was were recommended by the Nehru report hai taragati koi ki to be system to the complete independence system to khangor ko Nehru report tadi ka ba dominant status support awne ko aduduna complete independence support awe have se sum soi dana la la daw ne ba aduduna complete independence ka that bigro ko asi ka that pa adum B se sum daw ni ko answer ina ina puthok pa yare ko adagi 71 computer se am sagale duna ngasi di sida lo shalage 71 72 73 se ngahal le ga wera su tawra ko aduga ngasi di si lo shandaba dia ko sida lo shalage ngai biramo isu chak cha thogi ge aduga amu computer se inghala matunda amu tawjarake ko makhagi question sing siam leiri question se aidi chumna khot padu nati ba khoina naina du se kamaina chumna khot kani ha du ne naina du se chunu ko adom si se analysis tawraga adom chakhi badana hena phani ai 2011 dagi na loiba phause 2025 phause adom analysis to patana tawjarake ko ai sa so hayona ba noi so hayona ba so la so la le habiro ko ai ngoda ka shu ai semdok pirak pase si yamti phari ne ba ai ngoda di a si la li kholi kan semdok pirak pase kai no di ai paikha manung da di laning de ba ka shu ko aduna punna phawmina se support tawmina se ai su phawdri adu phawmina se punna aduga ama ga gyan loksing do yena si ko aduga kana tawsi ngairamu ko hore nga le ga mu tawsa